Ang unang gisulti sa anghel paglipay Maria, kay ang Ginoo nag-uban og nagpanalangin kanimo pag-ayo. Kani siyang pulunga og kamoy sultihan ani ba nay moabot sa inyong balay paglipay, kay ang Ginoo nanalangin nimo pag-ayo. Nya pobre kayo mo, gamay kay inyong balay, wa gani ka ka-eskwela o formal nga eskwela, unsa man tuo ka dili, ha? Ambot lang mingon nita, ha? Ako gipanalanginan, wa man gani ko ka-eskwela, kay wa man to ka-eskwela sa Maria og formal gyud nga taas nga grado. Igo, hinoon sila, basic gina nila. Ang ginikanan mo, tudlo og Diyos anak pagbasa sa balaang kasulatan. Bisag way formal education, kamaog silang mubasa. Mausad bitaw si Maria, wa sad siya kapa-eskwela ni Jesus, pero si Jesus, suhito kay pagbasa sa balaang kasulatan. Kay basic man na nila. Karon wa na may ginikanan mo, tudlo kayog basa sa anak. No? Magsalig man gyud nga pa-eskwelahon kinder, pa-eskwelahon o grade 1, wa nagiginikanan ba nga maog gyud mo tudlo sa anak maka-eskwelag sa dili, kinahanglan kamaog yung mubasa ang akong anak, unya ang akong ipabasa mao ang Bible, no? Niya mo kung tutukan, wa na oy magsalig, unya mauna na hinungdan kay magsalig man ta kapa-eskwelahon gyud anang formal education. Gatuo ta nga kundi ka eskwela ang bata, wa nay maayong kaugmaon. Nya unsa may sunod mahitabo, mulimit na sa pagpanganak. Iniglimit sa pagpanganak, patio na nila ang magsunod. Ang nigawas ra gyud maoy panggaon. Pero ang gasunod, alihan nagkondom, alihan nagpills, patio nagpills, alihan nagayudi, napagyud kamo ang ipalaygit pagyud nya, og naa pagyud ipa-abort. Ana, mao na gibuhat karos mga ginikanan, kay mga tapulan mang butudlo sa ilang mga anak. Si Maria, gikahimutan sa Dios, kay nga naman ang iyang pagtuon sa balaang kasulatan nga gikan sa niya nakatunan sa iyang mga ginikanan nga medyo pobre sad, tiguang pagyod, tiguang naman kung itong ilang ginikanan, di naman to kapanganak si Santa Ana, maubitang pagkamabdos ni Maria, dili sad to binuhat og tao, mo nang nahimo siyang immaculately conceived. Maura say gituma ni Maria, wala pa'y distortion. Why distortion? Kaya ka na mga anak nato, ay nato, sipyat magini akong baba, inyo di ay. Aw anak man sa naspari, igod kay mag-father man naspari. Kanang mga bata, og anha na nas eskwelahan, daghan kayong distortions. Unsa man, ang influensyas kinabuhi sa iyang mga classmate o mga batasan, mutakod na niya samot ng batasan sa maestra, sige silang tanaw sa maestro, mo distort na niya, di pag ginamaulig sa'yo, kay muhapit pag ginas computeran, nasamot. Pero wa mo'y computer, wasad siya mo eskwela, niya ikaw ray gasigig tudlo niya pagbasa, ikaw ang inahan, wasad mo'y TV, o niya sigirang Bible, niya magsigira mong duwa-duwa according to basic nga mga games, o niya healthy nga mga games. Kanang imong anak mutubo na nga healthy kaayo, di gid na musuyop, kay ang iyang gihuna-huna ang kinabuhi raman sa iyang gibasa nga mao ang kinabuhi sa Ginoo niya, nagtan-aw pod siya nimo isip ginikanan nga dili ratulon, dili hakog og kwarta, magsigirag ampo, magsigirag alagad sa silingan, dili himalikas, dili magsigig bully. Di ang imo sang anak mutubo nga himsog kayo ang iyang
mental, spiritual, ug moral life. Nya, nalimot ba yaani ang kasagaras mga ginikanan karon? Nalimot nga ang basic education dili di ay ang formal, kung dili ang family. Tuwa dito ang primary, secondary, o tertiary education. Oh, mao nagikahimutan si Maria. Nga naman, ang iyag yung basic nga nakatunan to do, to fulfill the will of God. Mao ginayang pinaka-basic nga sa tanan niyang buhaton katumanan gyud sa pulong sa Ginoo. Mao bitang nasuko ang Ginoo diri sa unang pagbasa pinaagi ni propeta Isaías, nasuko siya ni Akas. Kay giingnan siya sa Ginoo pangayo og milagro, kay milagrohan ti ka. Di man siya mangayo. Kay ang iya manghunahuna, oy, di nako suwayon ang Ginoo. Iya tong hunahuna. Mo tong niingon si propeta Isaías, dili paigo nga imong hasulon ang imong isig katao, hasulon sa nimong Ginoo. Kay kini magong atong panghunahuna nga igsuon sa atong pagsigig paningkamot nga matuman ni makahasol sa atong isig katao. Kasagaran ba? Parihan ni President Putin, gusto niya nga ang Ukraine maangkon gyud niya. Nakahasol niya si Kuansad, si Zelensky, gusto po siya nga maka-independent siya sa fold sa Russia ang Ukraine. Karon sa sige nilang gubat nakahasol, di ba? Niya ang Israel o kining Hamas dito sa Gaza, sige sa silang tuman sa ilang gusto gyud na ilang gihuna-huna, nakahasol og dako kayo sa kalibutan. Nilingay mong tupad. Nawa ka makahasol ron sa imong silingan. Na. Daghan na to nakahasol. Nga naman, tungod na ang igusto jud ka nga dako yun ang imong nataran sa imong balay, imo dayong kuralon. Unya kay ang agianan sa imong silingan maapil man imong kural kay imo man sad nang yuta, wa na sila'y agianan, nakahasol na ka. Tungod lang anang imong hunahuna nga luag yun ang imong nataran, dako kayong imong loan, pero gamay kay agianan imong silingan, di gani hapit kaagi ang lungon, di kaagi ang lungon. Kay hapit talang magtakilid ang imong silingan, agi anang agianan sa imong kural, kay ang imo sang atbang nangural man sad, gikongkrito ra ba, mura na intawag mga ok-ok nga manod ang mga silingan nga magtakilid na hapit. Nya di jud ka utanaw ana, to tinambid ka dito sa imong loan, sige ka ditong pamutang anang imong mga orchids, mga kuan nindot kaayo, imong mga halaman kunuhay, pero imong silingan di nagahapit ka ginhawa, muagi anang taliwa, anang kural nga siminto gaana inana. Nga way batasan. Nda. Be. Kinirong namalit na tog slots, nakahasol din na to, perting lipaya na to kaning namalit og slots. Pero ibutang sa imong unahuna, di ko mopalit kay tigumon gyud ko ning kwarta nako, tigumon gyud ko ni. Sayang kayo ang 500 kung akong ipalit og slot nga is BF dag ni Father Siano. Sayang kay akong 200 nga ipalit nako anang DCHS para sa pista nilang Father Siano sa ilang parokya. Sayang. Kining 700 sayang kay ni. Ako ning tigumon. Tanawa. Makatigom kag tag 700 ang adlaw, di inigtapos tuig, pila na imong matigom? Pila na? I-multiply og 360. Nama mo'y cellphone. Kay bugo magitas math. Sayon ra na kwentahon napo katag kuan, napo katag 700 pila? 70,000 times 3 o times 4 kay o times 3 kay tuluman ka na po ang usa ka buwan. Pila na 210
di day 7,000 times 3 21,000 nya times 10 pila man 210,000 nya pun-ani mo og lain nga 42 kay na pa may duha ka buwan di 53,000 o na kay 250,000 unsa may sunod nimo natigom na man nimo kulbaan na sad ka hala asa kanina ko i-invest no astan og mukuan kana ganing naay mukawat ani isuod ko nig bangko pastan sag masira ang bangko di na ni nako makuha asa ka ko ni ibutang halain na sad kang tigom na sad ka imong gibutang og bangko tigom na sad ka pagkasunod tuig nahimo ng 400 ka pin hapit na mo 500,000 ingon ka unsa kay akong ipausab sa balay unsa kay akong projecton unsa ka libog na imong project ka imong balay imong gipa-extensionan mo gasto mag 2 million nya 500,000 pa man ang imong kwarta mag-loan lang ko sa kana ganing 1.5 million nag-loan na ka ana dako na imong balay karon ang problema na sad ang imong bayronon sa loan tigom na sa kag maayo ana uy di amay nasakit nimong anak ari kang San Vicente pa-blessing kang Padersiano pag-blessing hala ni grabe na noong sakit kay wa man ka mo palit og slot hala ni grabe na ang sakit di nagkautang-utang na ka para sa ospital hilak na ka luhod na ka diring San Vicente ingon San Vicente kadako atong imong gitigom imo rang gipa-extend sa imong balay may sa nona kay dako na kaghayaanan sa imong anak ing father ba mo sangko gyud panungo ngano man di na tinuod nga kining tanan natong paningkamot nga tawhanon mga lumalabay ra man wa man ni kapuslanan. Pero ang kaning namalit na tog slots nga mo'y hinungdan nga nakatukod ta nirong atong kumbinto nga napay dakong bayronon nakahatag og kalipay. Way tao karon nga mag-anhian sa una dinhi sa San Vicente Ferrer dinhi sa atong lugar nga dili musiga ang mata sa kahinangok nga motan-aw sa nahitabo ron sa atong palibot, di ba? Abisag ka mong taga dinhi. Ako bago raman ko dinhi, mga 5 pa man ko katuig dinhi. Mura magani kog mahingang ha, makaana mi ko. Siko katuo da. Ada ko kay na atong grounds diha, purting lingawas nagsumba gabi. Laina ra bagi pang sulob sa uban. May kay sige tanaw. Pastan ginila sa sus pader may ning do na gid dako kay lugar dinhi, dako kayo ni nga crowd sa kana ganing amo rong sumba kay gadto Miss Jim magbuot mi dito nya gamay ra kay tanan kani dinhi huygo gid sila ana nindot kayo nakalipay na ta sa mga tao ambot og katong nagsumba na malit makatog slot nindot magatuslag mga attire ana pero dili na namo importante nakalipay tas katawhan ngano man kay inyo manggihatag ngadto sa simbahan ang gipangayo sa Ginoo kaning slat-slat. Kung maghimo ta dinhi og mga projects para ba ni pagpasikat sa akong kaugalingon o sa atong kaugalingon o para ni sa katilingban sa Ginoo. Kay ang ato na ganing gibuhat para nagis atong kaugalingon di na para sa Ginoo magkagubot kita makahasol ta. Muna diri sa atong ikaduhang pagbasa, ang atong Pangulong Pari ni gamit og lawas aron pagluwas sa katawhan, dili lawas aron paglaglag sa katawhan. Siya nay giandaman og lawas aron pagluwas. So kining atong lawas para ni pagluwas sa atong isig katao. Mao nay mindset of God. Ang atong lawas para pagluwas sa atong isig katao. Gilain na sang lingi sa imong tupad be. Ingna siya. Sugod karon, isabat nako. Sugod karon, kining akong lawas. Ako na ning iluwas nimo. O ana.
Kay kanang imong lawas sige lang gid ang ato hinong lawas mao manoy atong luwason. Kusog kitang muluwas atong lawas dili di ay sa prinsipyo di ay sa atong Ginoo giandaman ti ka og lawas aron imong iluwas sa imong isig katawo. Mao sa na ang lawas ni Maria nahimong agianan sa kaluwasan. Mao sa na ang lawas ni San Vicente Ferrer hangtod karon bisag patay na siya nahimong agianan sa kaluwasan. Ang ato sa tang lawas maagianan untas kaluwasan ug usas paagi ana pamalit og slat. Ikaduha, pangalagad sa imong silingan. Bisag wa kay kwarta, alagari imong silingan. Limpyuhi ang ilang balay, limpyuhi ang ilang kanal, limpyuhi ang iyatong palibot. Dili kay magsagbot-sagbot sa palibot. Sipsipi ng mga daan nga gagmay kaayo nga mga tusok ng atong naong ana mga kugon o mga hagunoy diha. Kay wa ginisip-sip sige lang agi musuot lang sa drive sa balhabal. Di gyud kasip-sip nahimo ng blind curve adto na sa hawanan kung nanay mga bangga nanay mga tikangkang dito, di ba? Kanang imong agianan sa imong silingan padaki ug napakay lugar diya iatras ang imong koral padaki nya simintuha ang ilang agianan para dili lapok kaayo di sa sila mga dagma. Karon gani ato na maganang giispalto diha dako kay tagasto ana nganong gaspalto man ta kay abog kaayo sa mga manimbahay musimba abog kaayo atong gispalto natay bayad wapa pilay gasto ana karong bag-o natong gispalto diha sa atong ground og diri ari kay perti na sang abuga diri sa parkingan niabot naghapit mo 900,000 wa patay budget ana kay wa ginas plano pero gikinahanglan aron dili kayo maabog ang ato mga bisita. Di ba? Nya, sa metong buhaton, palit ra gyud slat. Sayon ra na kitang tanan, di lagi mo ka mo kwenta sige na. Nindog na ta.